When we prepare the umu and prepare food for Samoan me'ai, okay? The steak is for scraping breadfruit. Everybody say tui tui. Tui tui. Play offi, the tongs, so you don't burn your hands. Toipua. Melei. That's the coconut. Asi, that's the scraper. You scrape the breadfruit and the taro. Oh. You see how it's done? Instead of the tin thing that we always use, but this was the original scraper lepa Samoa. If I'm ayala topito, ya na baban wala yo le talo male ulu. These are modern. Talofa lava o lo'u ingoa o Sincere Sanga le Nicolau e se fulutasi o Utausanga. As you can see here, this field trip kind of reminds me of my grandmother named Mary Sangale, and she has a farm, and it's located at Aunu'u. That's where I'm from. And at Aunu'u, there is a lot of talo and banana leaves to prepare for the umu before church, and after church we come eat. My experience here at the field trip, it's where I got to learn my culture and how to do the fa'a Samoa. And it's really fun where you learn how to weave baskets and weave the ma'ilo for your plate to put the food on your ma'ilo. All of the activities were like very engaging. Like they made you want to do it. It's not like you have to do it or like this is your assignment, go do it right now. You can do whatever. Here you could have done like taro scraping or the coconut grating or the banana peeling or basket weaving, and then you could choose whichever one you wanted to do.
because we have to cover the rocks and the food. After we put the food on the rocks and the rocks are heated, you gotta cover it with the banana leaf. Okay, in Hawaii, they use newspapers, they wet the newspaper, but Samoan, real Samoan way, you use the banana leaf. So this is how you do it. Cut it. And this part, half it like that, and then you go like this. You have to take off this part, because this part is hard. You know, when they cover it, they gotta go like this, and then you put it on the, okay? So that's how you make it soft. You take off this part, okay? Like that. See, in Samoa, every Saturday we prepare the umu for Sunday. Every Sunday, every Samoan family can make the umu. So we do this on Saturday. That's so nice. We put it together. Alo lava soifua o loi mo Deborah Stanley I le aonga Fetuao o te whai aonga I le vasenga a tamaiti la iti. Ia o le nei aso sa whapea o na whatino ina ai le whaingo le umu. Sa whapea o na awa tuai fo I whanau I ngā ioinga o le umu. Ia ai mai se fo I ngangana o le whapea o na whaonga I le whaingo o le umu. O le nei aso po le nei fo I whatinonga o meu masani o tātou tāta Samoa. I lo uia I loa e au ngā lava leo mai whatino. Ina ia wawa ai e tamaiti I le whainga mwhaanga ioinga te au tū masani o tātou atunuu. E le ngata I le ao ina atu ai whanau. Ai te au foi o le whai aonga, o le matua foi. Ia e tue whanguina foi ni mea wa ngalo atu ko la o le amo atu. Ona e whainta foi I wa whapea ona au mau I nei atunuu. Ese mal tātou atunuu. Ia a o whatinonga lava nei e tue whangu lava, tue whamanatu foi ni mea wa ngalo atu. Ia leala e o se mea e tau ona whaawau pea. Ma o tatonu foi. O so se mea lava, a le whaonga ina e ngalo whapea foi ona te mou atu. Ia lea la e momoli atu lava whawhitai, le nganga fia, o le nganga whawhitai le aonga. I nei awanoa matango fia o lo tu mai, e le ngata whanau a o I ainga, ia whapea foi le senga whai aonga. O lo whapea ona whaawau e tātou anganuu, ma tātou mangana. A tātou tanga I ei foi. Tātou te whapea o awanoa whaauro nei o le nenga luenga. O tāua mwhaia no mai whātasi mātua, whanau, a inga. Ia, whapea foi ia le senga whai aonga, ia mataitai o le pokalama le ao Fetuao. Ina ia sue ma wawa ai ni whanua whapea nei. E mwhaia no mai e aonga ai. E le whapea na o totono se whale tātou te whaia na onga I la tātou ngangana ma la tātou anganu. E whapea na foi whafo o whanua malau ele sa ola mai ei tātou Samoa. I o tātou o mai atu no whafo e se asea mo e tātou mea wanua whapea nei. E whawhitai a hoa aina, farm, mo le nei a wanua matango fie. Ia, ai wa aia foi le fia o mātua, ai mai se foi whanau. O mai foi nisi o taitai mai le tātou tangata Samoa lo ono no foi nei atu. Ia o mwhai e o na tātou ngalu ue whātasi. E ese foi le whalangona pia e tangai atu o tango tamaititi le la au. Pate ta inga pio le to ino talo. E moni e mwhai ona tātou tala noa ai te tono potua onga. Ai ao mai whafo o ina e le mawhai ona ngalo le tamaititi wa tango i ona lima. Wa palapalao na lima, ma tango le lau ele. E a bea foi lea maloto
nau tai ate ia. Ina ia mawhai o nā o pēr le anga nuu wha Samoa. Ele ngata foi lea. Ua waai e foi mātua. Tātou tanga e ai le fia o mātua. Tali e whātasi, a ai whātasi. Ngā lulu e whātasi. O mea umalawa ia e a foi. Tātou te whai e te tono a inga Samoa. Ia o mawhaila e le mato o kalama. Ia mesi foi te itai mawhai a una au mai ia whanau i whafo i nei. Ile nei lau ile ele matanga o fia i ni maka. Ile Hawaii. Ia. Whamania lava le atua ile nei lau ele. Whamanianga me le atua. Ia tato te whaftai fo i le hoa aina farm. Mo le awanoa matanga o fia wa au mai ile ia tunu o Samoa. Ai mesi on tangata lau tele lo mo fili Hawaii. Ia, whaftai lau.